Kaseng Banwan Syakman. Katba nang ya kejing lek burang kerpat ban ai kejing thapti. Ni khotru ya MLA jong Kemelin constituency iba Roni Vilindo Subha Banwan Syakman. Hadin jong i ngakhatru ya MDC jong Kalaban mairu Subha Banwan Syakman. Hadin jong MDC ngiden ru yai samla niki ibaju kershan ya ngi kikhun samla jong ke SSYM zone 1. Kiri rongba bat kikhun samla kiba kershan met bat mensiem ya ke SSYM zone 1. Penbiang na banta kito kijing ais mo bahang. Tinga khadru ya Dr. Amperin in one shileshirin san. But penbiang ya ini jing ais mo bahang balapan kre da ke SACYM zone 1. Ai kijing thakti bajan. Kaya hakili kapodu o kami pada senang kembali semua bahaban manusia Shalom dan pediang ini jing ai barit na kalian jong ke SSYM zone 1. Please boleh member, please boleh nak jing pediang jong ki ya lalong di belang kre. Di dan arbenta hamnya bagian ai di benta benikong ikut subhai madam ban samlem ya kini ki kusnam shakini ki para samla ki jongni ki bala lebha bat ki ba lagini ki jingpuli ba pher ki jongki
nanti bala pendep ya ka jingpuli kekedan MCA. Roslyn Perto MSc Physics. Evangeline Thubru, I'm so sorry. MA Adult and Continuing Education. Angie Melisha Hayong MA Sociology. Shisha Mary Rapsang MSc Maths. Iban sa Shimlang ini samlang nagbantajungi. Yaprang Mickey Bosco Langsang MSc Geology. Batprang Priyam MA Khasi. Winaki Angela Lanong MSW. Fatima Badanbor Karyong MSW. Bayamonlang Marbanyang MSc Maths. Sweetie Mary's Aimley MCA. But Yufrisha Kurkalang MCom. Tikini kisamla kilawan ter shani kat kum ka kateng ke chongki ba kedan ke ba kilapas kini ki members ken saai hai madam iba insam shiki. Put your hands together everyone kini along with the sama ke benta jumi ibe bahwa nisdang yang lu ka kam ngin pendep ya ka shidu ka bukod hadu bang idioma ya ka jingjot om ya ka jingjot except if you give up. Dan bersama keempat poin ini Syahmat. Diamond Karkongor, PhD Mathematics. Samla Lamshailang Gordon Blanc, PhD Education. Here she comes, Diamond Karkongor, our PhD in Mathematics. Lamshailang Gordon Blanc, Haka subject education. But Nidonia Isamla Ripika Mary Warlarpi. MD Anesthesiology. Please don't blame me for that. Mother, but what about the award? Haka Jaka Jong Isamla Dr. Ripika Mary Warlarpi. Kubleshibun. Thank you, Father. Ndai gajing semua pok, ada gajing semua red. Dengan semua komen, banyo ban keren halau kini pendret yang lagi akmat utrai, ban sakan tiyo ya pisah jerang. Satu gajing pulih lagi kau tarik jang benai Desember kemudian dia sini yang sudah kayong Advent ban Christmas ban. Hakalai kau tarik hadirin ke Christmas, asni sajan shua kaneka lai kau tarik kau sini utrai, wamunne tu Yohanes. Ngato api ko samna samhoy ke Siti Yohanes. Ngato api ko samna samhoy namar pilong ki bakhlain buat ketinu belai ya sa api. Buat pila job yo bamman. Hey, buat ke perthai ne ki badan ke perthai. La dono ke perthai ke jinghe jong pa kamdon hota. Nabakata ke badan ha ke perthai kajing ko abrai. Buat kajing sarong ha ke jingim. Kamlong na ublay, Andrei nakaperthai. Pagkaperthai kan jano, lembat kajing ko abray yung karo. Andrei tau balot le ikamon yung ublay, unim junam. Nasultanat bahawa puli kanay kalay ko tarik yung benay Desember. Kaya kanero ka ng bandrap susu na maruyones, uwang nato api kisam lang. Kaya iba kibinan le. Kajing aple apring ka perthai ba kabor blay. Yan o yung jib.
Abang ijin ke jing sungu red ni je dia boleh hi. Kuma ngau pinado menengi pensyai. Kam dei ke jing sungu po. Ka jing sungu po ka dei ke ke bangin pendu pendam ke jing im jo kisamna. Ni hemen step ni pe jala dei ke dur nantangi ben jala dei yong ngabang lat kami ki wei ke babir ki compare nantangi penduk mesin nang kong jala dei. Kam dei kata. Kene ke jing sungu red kawan ngau boleh hi. Ni yo i mentak dia. Haki sam ni semua bonsin bakran Jepang dan ke jenis slow red bonsin nampu aban onsyo kita ngaspo abanong tang kaneka kita power kita power pinapek naka jutang labarin galnong bakhan reo ka ong kumni kabalong paunam haru kata-kata ka perthai ka kodi ni no ka perthai ka kranya ni hipreo barok kijat dan reo barok ka jing sarong kawan aswa ke jingjot kan reo kat krai kajing sarong kawan aswa kajing jok kaya cak kajing sarong nak mat kajing jok habis kalau mat la rakyat de kajing sarong lakut de kajing jok nanta kaon ka khot ka ba khat kendai pan kajing hangame kawan aswa kajing telon malu mala kaju ke kajing sarong kawan aswa kajing jok kajing hangame ka chuan mak kajing telon kaya gini kisni pule kitab Samuel Baunya Samuel ba mene kasni ni asno boleh khot yo Agar kau berpelah kecil kau Samuel. Oh, kita make pakai lapan kentang you, but kita sayu ha sakristi mo. Hayung mani kau mana? You semua kecil kau jom blake, but bola angkat, bola kelalong protek berkerap. Unia Samuel kau sepang so. Bagi Israel kita kuasim, bagi yo usim so. Yang mana usim so lupas Bahreo dan Bahreo kau karena nian karena kedur kadar. Pakai kepala kau apa kitab Samuel kalau bau kena apa samla sol lalong sim bun senam haba kut pan lawi wan ke jingjak syua kata namar bau lah hangamai sarong lakle bau blai de bala kentiu jual de berubah ordinary person mo ndrei lalong sim ba kawan syua ke jing sarong sawan ke jingjak ba laken tai sim no yo uru ka jutang barin kita artelil abiang bon ba idon ka sam ni lundon korban yang nam jelewe ni yang sekuntu yuki nya sapsakan dia manyo jingot na ngani ka convention kamtam gitu di balawan nadu kini kisni si todeng bat menen ngalawan snap kandian menen to hall nasu bijingi kai di kordo itu di balawan na tarik si ojung mento shigol ani pa shi jutang bat man ta ni dang sudah kayam advent pat kayam Christmas kayam len advent pat Christmas niyo ini diberi priang survive kadari kawan syong ni pada itu dah menjadi kau pai macam ni kam samla pecu pada belah kam temen ni wah ni sekarang cerita dalam kapal-kapal kan ada kali jenama dekau Yohanes Baptis mana tak sendiri dia semua Yohanes Baptis bang yau bahin jemu kun lang berat deh, unih kun lang berat. The Lamb of God, the true Lamb of God. Bakit no ipipok ka perti? Namdon korban batay dre, ada batay sa pang nataka sni burom jong iju bakot Yom Kippur. Kasni jong jing panma, hado man ka manega namdon kasni jong ka. Jingyam breu jong iju nam takipok. Hakatakpor gisi bo ekiti hamtam senrang halor belang bat nang tayo belang sisem ki pasha jengai yang tahu belang berat bakit no ipipok ka perti. Tahu yo ane sa pag yu Jisu ba rasul to daga jing persyan sim bakut bau niu deu Mesaya tu ang niu deu kun lang berat bakit no. Kun lang berat basisya. Ndeu belang, ndeu merat. De kun lang berat basisya bakit no ipipok ka perti. Ni si pendon kama ka pormas. Tenda pendon kami ngene pormas ken mau no teng bau Jisu deu lang berat basisya bakit no ipipok ka perti. Ni kenya daw tahu Jisu. Habang ibreu kila mundur bau Jisu, bau Yohanes deu Mesaya. Ukran siya gospel Lukas ng balay. Nga penbaptis si pida ka Handai uta banuan hadin junga unsa penbaptis si pida ka ada kading kamot musim bakul bau Jisu lakren bandrung siya hima beneng don kam ban khabyang da ka bar musim bakul bau Yohanes ukren ni kata da ka kading wong nga ngamdai Mesaya ngamdai uta banuan hadin junga bandang wan wong ngamlong babit ban law ya ijuti jungu Une sa penbaptis si pida ka daw mensimbang ko da umba daw mensimbang ko. Daw Yohanes ulas mo to yala di ka benta ka rol la jonte. Nga di tang unong
Mat lenti nong pengkere ngam deh ngam nong bobit penau ya juti jemu barangoi pat bentawang nang krau nang red yu inuk sa jeng jing sumurit deh kumang ngi ka banbiang ente ke jing sumu po mo jing penrem ya ladi reno sumu ela ka jong bentah ko bleu ai ni pan sarong nang taka jing bentah re man kup pada ke jing sumurit ka bakini ki breu kila pan iya ni ke jing sumurit ka bakumno ban play their own role mo Uyane susutu ngade we ngasutu de ngade we nang ja uni nang kraw uni sa pen baptis na ka uni sa pen baptis na ka umbat kading na gospel Lucas kaya ni kapor ada ban ni kan mau banyu ne Yohanes Baptis no ko jong kalisada ko sa karya tengi yo luksa ban kusot ke pensyong nong rim ban revise ya jing jong i ban revisit panong kumnong an pen ya ya jing jong kumusamlah bangan yu amat ke jing kemen ka sukses ke jing samla jonga Yohanes Baptis long sa bakra pe saway bro ko kong sanba agni ayom ada ben bag ayom Christmas Joseph bakut ene ni maniru apang kantang ng Joseph umistri ding Matthews iway kakindai ko uneu Joseph di bro bahak kama du bro basuren batrisitam ubahak honest man just man iway aku saw Ubreu basngorek nakata-kata ule no ang ba ule ulalle nakapabata ule yung bawangan lamot man pala nakapalay kuntoy ka Maria andray kabaw ule lembaw anyo lapon shine air hindi ka le uta hindi man shimi ka din jikit le manong pa jom nagayang kasam Nazaret kaktin ule iwe ako sa kong ulalle kung malabata duwangyan tang breu basngorek ule kada day pasarang mong ngamle uta kung nalaban lang ganito breu kampat ya koy nga daksya testin kalada armet ngan brek na ya kan ngan kentaj ya kan andre ida ke surit pula dia tingi on uksa te Yohanes Baptis Joseph breu bahak breu balai ke monjong blai Matius iwe ka kendai iwe akusa sa kali ke breu ka koror kan ke por kon kisamla kente yo piong tang ngai uksa tang kisenrang kente ru gani samna kente ru dan kam surit yo ang basurit tang senrang no tang senrang don kam surit kumla kan punta Pat sentrang pat kentay tini yo ikaw ay patanuksa kalong kamarya tesopi. Kamarya tesopi kabalong lentartat kabreo ka pagdikengkor ako kata-kata. Kabreo nga awipi. Kabreo ka pagkordor ako kata-kata. Kabalong karikuy kabalangkong ka nong muna banuksa. Lucas iway lay kupra kalong hakmi ngalong kasyakri utray. Tukan ulang hanga kumba keren. Kumba keren angel kumba ay kubor angel Gabriel. Kalau pediang dari jenis murid kau ngalung ka syakri jomutra, handmade of the Lord. Lu inuk sabiang jong kamaria, kau menganuk sajong ki kentegi basurid. Pat ki Kristan, pat ki samla ki basurid. Kan pat hangani kapor kamaria kada samla ba kum mapi. Iway sa ko sao, nang iway sa ko kra sorry, iway lai ko kra, iway sa ko kra Lucas. Nang ba nungko. Nabaw lakken mau habak larway gitu jirway ero yutra, no? Magnificat kamaria kong nabaw lakan mau yang kasyakri kabaret jong kay Jesus murid jong Maria kata kami unang panin kabansalong ka kami mother to be mo manlong kami kong naba lakan mau yang kasyakri baret jong kayo nuk saba samla na sudah kene kayom advent pada Christmas no anuksa jong Jesus iway lay kupra iway sa kupra but kasi surit jong ka sa sisin iway lay ko kendai apakala tip baka jong ka Elizabeth kala Armen Landrew na kala kaya krum brand Pope Francis ulay ng siyem ya kan negative Lisbon akabol yun be bak isang labra ko ipartay kamaria kala kaya krum kalum kijan kala lay brand kasuto baka Elizabeth kadon kam ya kajing yarap jong ka namar kan kabriw lang basurit Adam day basurit kanum lek kumle kumta kakalam lek nagta kapikinik kakalam lek bani to kana briu sha ay siya Judea ba jingay banas nong la jong na sara palat si 4 kilometer kat na silong si bawati balik ya to kana banong ba day mga kabiyo nong panim yang aw blay legit kalit man syakri lay banay man syakri lay banay ya Elizabeth hado man nakha ndro banay plus lay nong kenda dalakam dan kamsyo ka syakri jo Maria Nomor balay, siya ang kaya yung kulong kalisabak ulit sa kartatin, tumartatin sa karya, nangko. Kung na kapakabday siya pang yukun, kan nang yukun, mo. Dala hade, siya ang kaya kibril ki krenbeng niya ka, kabril halang ki.
Ndai dalak kapat dan kam mengyarap syu narum naneng nakamon nakadiang ilawan lu nara mga trading mga ngarap mga sajan jansok mga paano ngyarap sudah kamare kelas itu labiang katu syu awan kam dan bawan dalak kapal labun palagure la jenjar sa kabam kadiru te kamare kelas itu labiang ngalenya labiang nakakam selai benai kasa kakun kajing dom kam joka te kaneng briu namar kajing surit kale kanete kalau syakri lain mana? Ini nangingam jelio ketin jong belai, kanu kijingi kaji berkoridor, ada kata-kata niyo kun samlawe. Dia mentang wei bakong sam tampat. Yohanes ngelain uksa, Joseph ngelain uksa, kemarin Kristi ngelain uksa, baru wei pad bakong sam tam. Tahu dia belai melawan nong beriu, belai melawan nong beriu. Tahu dia Jisu nong penenjong ini. Melanya usuk kinuksa, melanya usuk. Tidak boleh kisah gospel, yang selap lord baru. Kajing penrit ya lade, kajing penrit bangkau, mo, buat bangkau belai, uye dia kajing long rit ulah jet agak tak rokok, ngang siang nakah hasan masih, yang akal bari, endan uye nak penjungi bakah hasan masih, hasan masih jong ini kijuk jungi mentate, kuah sudah mangkah, kini kikrip bamenta kikilung kiong ani tenat kadar ni dia kai ngang tu deh duplicate krip mo kin parang yung nakli hindi asli duplicate mana bang ko api pangkai ti kelung roki tenat babang ka harga original pa kata kasan masih original kita kam malek sa merten kisa sutu e kajing mo hantai ba tenyo hantai merten hantai sa sutu e ka krip benengkong dalam pumno kajing sma kajing syak dan tai kajing nyong beng kat yu khun blai mo hantar ni sesuatu yang kajing jong belai kumno pan penrit ya ladi ban kha kumtu ban yak kumtu kha sem masih ya bakal bari mana bakha kum bakha Jisu mana bayak kum bayak Jisu belai lagi kata lenti belai lagi kata lenti kamu belai pala ni kena hak jong kajing surit lagi kena lenti ndak kali ya ladi balai belai jet kumtu ban kha kumtu banyak kumtu 4 judan bakha kumtu 4 judan banyak kumtu 4 judan andan nurse andan doktor mau hak jundum kemudian wei pada teman mencoba pada albinos yang hak jundum jempro andan lamaru Joseph udah bam di rumah mau udah smoker mau jempro andan mobile padan hak tu Mudur ulang midwife ulang nurse ulang 108 ulang nadok sedok berkat kumto bangka dapat ditanatkan pada kadang penar ditanat dapat kadang penar ditanatkan pada kelamat ya kamu si mat di wage pekai mani tu kumto lagi nga berkat bat kempet pabalang gila hikai ini bau Jisu lah kumto pada dia kumto hati tak jinglong red bapak dortam kenang ban identify ya lebih tu ban peniat hidur ya lebih but yay yung tinpareng the last the least the lost the last the least the lost pati berupa bodor tam baduk tam pasmo po jantam kataro blewang nadon lang babi don't worry ayat inti lang babi nakatagadaw blew pa ban identify pati berupa iparektam isang lagi nakatang tamo po Francis wala dadang kibrew ipakarenda kamoy sang jumuhon rin po cuma jing senay baru pop ubah keren baik ni go to the periphery what hun tang ban silang para samla tang itu grup paret tang itu kenhun paret tang kenhun duai tang kenhun prayer group tang kenhun kohaya let's kendong ke serap paris maulai bahe let's kendong ke serap paris nang termai bahe kata daw la di baik minta bahe pala paris persilong bahe karain sa di baik kara mo let's kendong ke serap hun tang ini small group jungi kelab, kabalang pemdikat kelab. Pope Francis Wang, hakas synod and synodality. Church parish is not a club. Kang jadi member. Baru long welcome back. No? It is actually barit tamur. The last, the least, the lost. Kublay lah kapun ta. Nakatagadaw how Jesus Christ ni kajing leret jong. Siti Filipi. Tam tenak kerdan berjerong tam, uhiar kerdan bapok tam, balong beriu, macam balong kumuknyan, balong kumubra, umren, nang taban diap, ban tiap syat, nang tapan nang tu berkiu biang jong. Kiu na berjerong tam siapa po tam, siapa kendo,
balong merau balong syakri nang tabang kiu yang pulawan taka rukom baru ku ai ngiru ban thong ke jing long ret ban kiu ke dang pat kum bangi o blade sekentiu yang ni samla thong ke jing long ret sekentiu pat yang ni Matius arko 2020 sub babang mamo Matius 2020 metal dan hiji le kai 2020 India bat Afghanistan deh ba masih ngai fan jong cricket the piru kisuk ban mau 2020 nang ta 27 mo aba arlo ki kunjong sebedi bat ka keme kiwan bat kai ke jikwa kenrang kwa we kun sekamang we sekadiang ndalele uno we sekamang ngamda on kerteng tang ba jonga bai bara di jonga bai bara ikun jonga bai ngamda kuslai dei saka we bandar sekamang Yohanes ko Jacob tambah ikun jonga eu jisu la poi ha dilema mo wong kong pim so tu ya ka baki pan pim so tu ya ka baki kuat an chukule kindia kai pore na steng tangan stick ba show tu steng tamo anu tam thrai te wong kum ne wong pim kado kini kisendran ko habaki latip bagi kata ka breu ka kuat burang habaki wei pat chipomot kisendran kile osno uspangane kila bitar ki arngot chipara jisu la ban khotlang yeki banai conference banai seminar bawang pitip kumno apreng kiro perthai kito ki badon hagabor ki pensno wela kabor bat ki bakrau batri gile trai kle halor ki wei andrei kane kamde banja apreng jong pi ki samla bai monong no ni samla jong ni ke zone kamde banja yani dada no kwa monong rang bado apreng jong ni ude ban syakri ya ki wei dada no kwa monong kredo ude ban syakri ya baro waduh khulu breu crunch pangyala di wanga ublay wonlong breu nga wan ban syakri ban IT ka jingim nam taki bago be asya na kintin jongui on the horse mouth mon nakasintur jong pulahi ko manong nokin pare yong kadega idiom nakasintur jong blahi kran kintin mga ru ngawan ban syakri na IT ka jingim nam taki we arko nyo ladaw no ko abalong hedo di ban syakri hajing siya mo kung aparin ba doon hangin, kung aparin din minister ko nakatin natin, ministrare mo, ban syakri pa ba? Kami nga bakal din mo, kiway ng tiya, pot, niyo prabaje kung aparin sa baje laki mo. Baka syakri ka ta, kami nga pasok, no? Prime Minister, Chief Minister, hindi ki syakri. Tangi, yung siya ka nakakantiyan syakri, kanta ma bangilong Kristan nangay ko man parin walang minister Kristan so tu ka jengmon ban syakri kumba uji sumi kay ni kalay Yohanes kalay haga por basa kejak ni apostol uji suwang kumne kikot yang au mangikay ko kunra bag ngalong si syakun ka uklam dinay kikot yang au mangikay teacher and lord wong ngade si syakun ka kanta udah blay to mo kardan bakarautan di mau laka taruang to kade si siya kunta talada mangaw nang hikay baru kenra nasak tijak kane ayo ya pi nasak tijak markelia pi kan ayo ya pi nasak tijak markelia terus wong ngam tre mo pisak mo naman terus terakhir tipor dan wan na mo kamne siata dari nasak kamu dabor asy yang ngan ngaru itu kana pi itu kana din Paris kita jaga-jaga apa ibrewi one day nalong nasak tijak apostol khad lang akot kasi yang lain betul dabor mo dan mabentar kita ni lah standar ibrewi license tu sa kijak sumban kursu mo dador special ba asmasan mo dia Petrus waktu yang jam nomor ba mo mongtom do khat mo suatu lati unde yo pada le ku kata-kata wong en terang men sa kijak tu jisu ngadan kam sa meru bahar sa kijak markalian memang kule do joki apostol kakam jo me ban syakri sa kijak kadai kan kador kadar man syakri yaki man para ki bare tengah tarai asu tu jutang baren jutang batumai ngan poin osek benta ka bangan conclude mo kajing penkut yaki kon samla ko niya tribor ba hulus na maharaja ko sa kum kajing persyang sinat man kup yang ada kemensian sumurit kajing sarang kawan haswa kajing jak nindalang opposite mo kajing sumurit kawan haswa jong kajing jak kawai de jing jak niya jiat ya kawai nak tangin jiat ya kajing jak ndai kajing jak nakata-kadaw sedang na kajing sumurit rahay banbu number 1 right tili kinasan ng kabanay ng karon ka
Benengkong kalau mana? Rai ban buno nado bantayo blay haga jaka benengkong ngilatip in theory ngilatip ngileno in practice. Teori ngitip justru ang tahu ini upah berkat me pala banyak umlang wordi umlang babit mantajungan. Tahu ini isamla ilok syajungan umlang babit mantajungan. Tahu ini pisah, ini spark, ini buram, ini bot pala umlang babit. Itu gini blay ha. Iblay ha. Habu no syasyaru iblay ha. Habu iblay basisya jaka benengkong tam. Panengkong tam. Rai makasih. Hakaporban padarin sa sayo justru bat mengapa mapi ngaruh kipadaro baro ni bala IT kecingin bro teng lesin nila bandon blade how ya tingin abret ini blade how banbo yung blade ke Jakarta banko rai bale kunta ni ka convention mo ndre ulai justru ang mapipat pisamla padar sestar badon ni baro kipai blade to im sini nengkong nam takahima bakasandur blade but blade sa ai ki baro hati palat panya ka bakidon ka more than you expect. Lang ibu iblay ke Jakarta ng kong, kumno ro iblay nga ban sim Jakarta arbala. How prophet Isaiah about Jeremiah wong, I am a jealous God. I am a jealous God. Presiden Jongi sa siyong kanong din. Idan ni samlah ni jan. Menebo keren karay na dadan sa pag samlah kantay bakran yu. Ila bisini mo. Iblay keren kung tate, I am a jealous God. Jakarta ng kong yo blay ndam bala ko sini sa kaju blay kay kahukom mo nako ngalong try blay yung pipin mo blay syo na lord jong tsaka pa nang kong inayo blay pero blay wong dapi watcho kahiman real life gospel Matius kitien jong Jesu watcho kahiman bakasandur blay kaplan blay sa pendap na tong siya palat pa dito bangidot kam ni lemkom ni pisa ni lempat ni ang bon kay undan kam undan jam jipus lay jeng lamwer ha jeng long samla bo siya blay ko persya blay taray klam kren kai unum kren kai haka jing surit juni namar ni surit nila bu yung blay jaka banan ko yen ino ya labi namar tingting penang blay labi penang blay gibre penang blay karyam penang blay ka bisa ka penang blay ka boram bu siya blay jaka banan ko but manlong practical mo naging convention kayo manginyele ladang ila lalong success kanika convention juni success pagkatakalong manlakas ni agaporsan mir piki kon sama to yung lang ikipara hikaya yung may paro kung hindi pa lang ka-family prayer nako ako lang practical bakin sipit pinang padap prayer na yung manit may pa to yung lang niya duway kaya mana na dyan niya pasyang baduway lang ka-family prayer kaya kasam ka baduway lang kasalang wang Father Piton kubaday na kasang Holy Cross uban sa lang ruko mo at ipor banuan kaya kasam baduway lang praise together stays together baduway lang kasalang piksam lang ay pinistang nila hilaban na ikata mo blay layo ka sa kabinan ko bar pa man kasi utray tadi kasi hud ban rakhi hud klamter klamay daw siya what I daw siya man isma hado man taki ay daw covid kalalag an gawan biang umlay to madat tang ba blay din sim sa kabinan ko pingla ay daw natin ba kunta naklam na jinya say menen akan mau por batray way ka pares ngalik mas hakas ni blay bun kirang ba kisam ba dan ngahiar pad nakapari sa soyong nagasni ng ko ali jarang ba di babon tinawang yaki por di siya lang sa soyong lang master mo hindi menit yo ki motor ba menit ke di yo kisu tu bakla kan yo ada boleh pat jadi di siya sound din na no basa tinang tasna ngalo to orang ba menin na kami kita masuk terus nang mafi kami ta taway orang ba fadar na amot kin mangni shoes no tria kapo ate sado si sa jan med lay ng steps ni blay pala tria kapo kay ko ri badatit kanang mas ni blay magdala tria kay ni fadar man ate kuntate ni pangnoy may kai pang kiaw kita dan kiaw tidak layak ni kiaw ki yang menong kiaw ara kami sabi ki ay daw te nang ni siya kumat ko kon samla duay man kasnir por jangi niya por siya bar kasi ni blay ka bakol numdan bala ban tuno ay kasi ni blay but si blay hindi tang step hindi ki Sunday morning Christians hindi Sunday para siya si hado ko jinga sa ngiyan jangi parang ila pa na kung ka na convention ada 10% pila ongan pentray kami na ni penpaw mga don kami uble na surit samla na don kami uble talalong success kani point ka manan kong gumaw ya pi uble wan jaga manan kong na don sang arti point yung kong ya kani ngayo so manan janmer ikran Mr. Albat hanti Albat namro
blame dia menio ke jaka ban kong ka jing jong Islam lah ta artli ki pon ngong pi man ka sni ke jing duai man ka sni try ka sni ko man rakhe ka klem aida baroshi ba ko samla jisu nginam smo po dalai man syakri ko samla jisu nginam smo po ban syakri kamdan kawai ka kam pasu po habang ilang nang kit kam lagi di syakri ba khmat do ngat kemen ban syakri la syai min dal syong khasyong man kidi ban kloy ban syakri yang syakri ya kalok bagi ko dan jing smo po kadai ka bak kemen tam ban syakri mo ban serve ki wei dan kong ngong bo you blay jaka ban kong baar min kloy ban tur syakmat ban syakri ya kan ka jing hikai ki breu baro jo perhati ki ngo bak ki praktis mentah yung ka servant leadership kini ki officer ka main mentah IAS pati-wing na snow na father VM Thomas uba hikai yaki pada VM Thomas uba pauna mau bola kuliah tipo Harvard University mo buang kini ki new young officers mo hilangin press with this teaching mo kadang hikai jung jisu servant leadership apa filang leader kini bilang syakri ban kloy ban sai kejap ko mo jisu ban syakri kam don jine ingin peni mangi samla Kristen Wak kisamlah Hindu, kisamlah Buddhis, kisamlah Muslim, ufadar bashay ay kelas yaki ni officer. Mo bada yo ada kakerdang, wo ki kemen kan otam mangi kisamlah Kristen. Banyo ban syakri. Dia bilang tu kemen ka bakrao ka joy mo, special joy ban syakri. Mo ni long kit kamang sen sama kini ki santri ki paris dei ka kam ban syakri. Ni tasu kemen ban syakri. Tapi yo le tentang praktikal nang ipi, mo sedang nanging nasab. Wa le ran syu ban sariyeng, clean queue, pendam kan ki bare. Mai pa pila le kata yang syakri sama. Ile mangi. Pila try kata. Kata ka mensin jong samlas Kristen Kristen. Mo. Ba mai pa pila ada ka kam syong kai no ile mangi. Intrai mangi. Dan ka kam ta ko ro. Ndak takam pada nang kawat non leran bantul haki kam sinong haki sina kam sina tur syakmat ini ban syakri ibu de peni ibu sama Kristen Katolik udah ibu sama syakri haka imlang salang ki klub football mo na gitu di klub halai ni totin gitu kan na ni kala mo kala ki klub la benar-benar klub football, cricket, ludo, kita tertemo. Kenapa keluar dia ni klub? Nama saya ada ni klub kita kelas tu mo. Itu kijat. Sedang take leadership. Bat peni bagi syakri. Kalau leader na syakri. Tak ada kebenaran ko. No. Imlang, Salang, Balangsinang, Sub District, Parish, Zone, Diocese. Haka zone ke diocese tu. One by turba syakma. Ay ke syakri. Kata ada leadership. Kita punya fight yang syakmat. Post Presiden Paris Mokar ya fight sandra. Bat penipat bersyakri, berjob deh bersyakri tan. Ndai tan ang ikiway. Hagi por peladap te ulang utuh. Hadin kata lah jet Presiden you baru apat basu keren bang you. Jet hi auto bamler, auto bakunta, auto ruti, auto piat, auto dolar, auto jam, auto tor ai kerteng lagi hujat. Dalam ada position pak, dalam ada yang election pak, ujo baik. Baca itu ya lagi. Jet hi, bang. Dalam apa yang jet biang pada ujo. Baik. Mentah kada berpoi kapor banginnya kene deh. Ini kene nama ni ku aban syakri. We want to serve. Baik. We want to serve. Ki kam sinong kam thau kam balang kamang umlang salang barok sedang na yang nasa. Bak ka bakado. Kapon ka bakado, malapoi siya kapon ka bakado. Bangin don kade ka we. Haka sinong samla jung namar ba ni kup da ka jung sumur. Ngak yo ngasoi kane menen. Nade way bopek bhai di news mo ngapek menen ka news sa India Today kapor ngang ifi kendai kat sa menen. Bakran ini kitian dari Narayana Murthy, founder jong ka Infosys. Apabila interview yo mo menen lakran kumne. Udah bro pauna bakalok jong kikan ka interview. But yung pilalong so successful. Kaya try ko papiyo jini kay bago kumne my parents wong ne Narayana Murthy, founder of Infosys, my parent taught me this one. Wang ki may pa jo nga kila hikaya nga kani.
My first attitude as a civilized human being is gratitude. Wang make paki hikay nga gani ka attitude banon kung a civilized person they belong gratitude. Belong beri badak dekat jing sumo. Tahu beri pas sumo sumo kan mau kata. Tahu beri pas sumo. Ini di poin bakat do mga terwa ngayon imanen men belong pun terwa kena samlaro. Ban kasi ka jing long sumo jung ide ka jing sumo. Pas sumo. Ni di belong iladi ani ka jing bok te ni. Buat kita bangai kendo di siang gini kentian, ublay ulah terku palat ini. Agar ni duk ni jenjang ni kentang ni kentau ublay ulah terku, ikiku ni ikiti. Kentang apa ngibo ublay jaga kentang deh, bila pun ublay ulah terku palat ini. Wei pun samlah, pada ni jadi tunjuk berjaya, bila pun ublay ulah terku. Dan nama apa ublay ulah terku, tengi di belong jing terku ya kiwei. Lagi apa ris laban, lagi apa ris yang mana ba, rung yang mana, mi nak tu ngegiat. Hak paris yang mana baru kata baju, kalau pada kersensi hak paris laban baju. You have been blessed. Dalam yang mana ini semua boleh lakukan ini, nami panagagiat to become a blessing to others. Mentah lagi wan convention nilalang blessed. Nang tadi saya sa jing ku sakramen sundar na ublay bain. Nili tanya no, ublay la ku yang na sumo yung ublay, na sumo yung may pa, na sumo si bon gi breu jingin junga. Mentangan perlang ni jingin junga, ka jing ku iki. Stang na ibarat. Do small things with great love on Mother Teresa. Kung ipimene ban sadyan, ban sadye, ban raong, ban sanong kundang trading, may ganito tayo. Kaya no kam ban sad ban kling, kambaret Do small things with great love. Stang na ikambaret kung mga Mother Teresa. Small things with great love. Boleh bisa na kajing mo. Hindi para kimi na kajing sumret sa mga bayi. Nangka Ketika beginning ketika jenis nam, what stop pada hanta, no? Ngakwa bakun samla ya lagi bagi piru, ngin make a difference sa kajing injo gibre. Like naga pong dagbong, I'll make a difference to someone's life. Iparati barit ejo na, sedang naga smile, sedang dikin basbutna, naikin ban keren ban kro ban pensilori para samla, kantang di para samla ki balik jengay, nakabalang na ublay. Make a difference, you know. Kaki jenim junga ngalau kunta layak sekema ngai kendu ya tu wei samla na paris mau khat na paris operselong na paris mau prem na paris mau lai na kini paris santal ki paris mo ula kata yang ula keren yang sedang maliging mani biang sedang ban jaselok biang dei mau bawa drak ni kecil keman ila ban syakri kata karukom mo mari semua pala ni ulai tak kiwai teh jenim jungi ban siu kalian kata nilai apa ni kiwai nilai bahagia. Sedang ni barit no stopping, dare to dream big, no? Dream big. Mana batip nak pergi pun sama juni. Kisalek hikam ki bakrau do kata-kata. Hikam syakri ki bakrau do kata-kata. Sedang ni barit, sedang ni ingasan, kinsayi okay result ki bak. Keman bak ki bajok do kata-kata. Tengah aku boleh kisah sisin sama baik. Nado mensim ka donor kum kinang syarai lang hang ni jalan yang mo. Pangiyolat ban keren ikun samla. Ikan yang lagi, ikan yang pidai kamantak, pidai kalaway, nayong tangalaway. Tomorrow never comes to ang laway, si laway. Juwan to mo. Tomorrow never comes to pidai kamantak, pidai kalaway la siyang kung kikpaki kami. Lapila, bil pagi ni jumlong babha. Kajing smorit. Namar smorit pisah ni haublay. Then, binagalakan niya, namar ba smorit pi syakri. Namar ba smorit kismongo. Kisongo namar pilayo jingker kru. Kementang tolong jingker kru. Ya kiwai pak iman ki para ki baret ki jongki. Enero Yesus Kristus junang. Ya ke closing ceremony. Kani ke closing ceremony kanong kumne ikerpat ya ki kena duan ki bara ki membeti kenwan no syakman berkemjuru ya ki member jong ka mau kharap parish. Balik ya kani ngakhot ya Dr. Amperi, Hakijing Sendran Lang, Jong pada Polingkot, pada Sil, pada Andreas, dan kumjuru ESYD Jogi, dan penihar ya kini kelama, kum kadak, dan penkut ya kini ke convention ke Basau ke Jogi.
Hadin bala penihar yang kalama ki samla jong kamau khar parish ki members kin seshimti yang kalama banra shali support rinsan. Sedin jong kat jingruai tu kat linkdap kedan ka jingruai jong ka anthem song. Mentang jingruai ka anthem song. Tingikot ya Presiden dan Sekretari jong ka SECYM Zone 1 Banwan Syakman
Imo Harparish, in sa Aitino ya ka lama jong ka SSYM Zone 1 ba convention ka basaw ha President bar Secretary jong ka SSYM Zone 1 convention cross Engak hot ya ISYD jongi sinis provinsa Enai ka jingkreng kindiat ha baju kaporu pan pentip ya ka next convention ha kisneng ki Banwan. Phải xin ai ngủ các đêm yếu balik lại cả ra là tiên đến đi cái khuôn xâm la trong cái này cái zone one ban pelong cái này convention ai cũng lấy cái bang cái nông yalam và các bạn đủ trong cái zone one cái là three met ban bên sim ban bên bên biang cái chỉ đồn cam baro ai cũng lấy cái tu baro cái là đồn ti ai cũng bốn cái rukom ban pelong cái này convention các bạn chọn ban cái chính men ngài benar bahkan SSYM Zone 1 Convention ke pasal mentah lakut bat ke convention ka Banwan minsa penlong hapo mau prem parish house name araja aturi kita lihat yakni presiden dan secretary jongka mau prem parish bagi luar yang khmat bagi yang ia akan lama jongka zone Barkumcu yau convention cross. Indonesia penpau kecil sungu yau blade lagi dah, balalum lang yang lalu menyamin sab do kali kecanmin belai ini kecing kia akaban lala banyak sebentar dah kami siang ke Besirham kani ke convention kani ke Paris kalau ru kecing men ke Bakrau pakai jingti waktu kata maka kami ke besok kuma ayah snow ya kikinti jadi presiden jadi kani ke Paris kalau I will be done niru nak yang kisamla jadi ke Paris mau kram ikmit chalor ino I will be done. Di ayang ini nakaliam jong kisamla jong visitation church mau pren Paris. Banai kublai ni kong ningsya ya kinong yalam isi members jong ka SECYM Zone 1 berkunjung ya spiritual director jong ka zone. Kibala ibet ya ka Paris jongi ban ciuti ya ka convention ka San Hapo Paris mau pren. Di kajingkar bat nak kalian kajungi kisamla ya pi kisamla na baru sant di Paris kalau ba duailam kajingkar sang ke baningkong kalau ba hinduailam na kebenta kajungi kenang bangila pan kre kamha baru ba convention kamdaitan tang kajing songsit ndrei kalau ka jingsir ham ba kabari ublai di titbok ke yang pi baro ba pinya poisuk poisain chalaing salasam ublai nang yai kerku yangi ublai sibun